Catatan sedikit aja ya sebelum kita lanjutin ke ayat 4. Di sini beda sedikit. Ini langsung sol mi, di sini sol fa mi. Mara di sini ya. Aidi sari honde bata de baso. Aidi sari honde bata sol mi mi. Kalau sih sol fa mi. Aidi sari honde bata nasi dana satokinda. Gitu ya. Oke, itu aja. Kalau bagi saya sih ini nada dasarnya di F terlalu rendah. Bahkan ini kita bernyanyi di nada dasar fis. Kalau menurut saya sih di nada as ya. Coba nanti kita nyanyikan di nada as 2 ayat terakhir, supaya lebih terang vokalnya. Kita nyanyikan ayat 4 ya. Marlas ni rohado awon ay Jesus dong akitok tong say rodo sinondang nahi tongon turo haki ipehu ingot matok tong dang boy hol soan rohakon ay damang na di surgawi pasikop boharhi inahumul sorohaki pasari hangoluaki tibung bolokono kupe olsoku sasude ai di dokon Yesusi tuhatana di surgoi nasumarihon ngolumi dengan sudenai. Coba kita naikkan ya. Ini kan kita di fis, coba kita di as ya. Pasti lebih enak jadinya. Ayat 2 dan 3. Dinaho ingat hatani tuhatanani doknai sai sonang lahamu sude unang mabiarbe di siene hanakuma
Tuana perseada sai naing hujami tahoni tunahu mosowi ai garia kapidongi sai di parmudu Tuhani marabit bunga-bungai nadenggan nauli ai di sarihane bata nasidana satokinda lam hitana porseai pagamon tadingi. Coba saya malah pingin coba naikin ke base ya ayat 4. Tapi di as tadi udah oke lah ya, sudah pas lah. Ini mungkin terlalu tinggi. Marlas ni rohadoawon ai Jesus dong akitok tong sai rodo sinondang nai tongon turohaki ipeho ingat matok tong dang moy holson rahakon ai damang na di surgawi asik bohalhi rohaki asari hangoluaki ibu balokono kupe olsoku sasude ai di dakon Yesusi Tuhatana di surgoi nasumarihan ngolumi dengan sudenai. Ya kalau saya mereferensikan nada dasar as yang terbaik ya, yang paling tepat.